kubor nakaslem jong udongsan hima. Kajing syakri jong ki samla ki balapoy ki kerdan doktor bat engineer. Ni bat ki wede. Henry kum kajing ajumut. Ya ki samla kejaj benriu. Makat kum kecuk ke bamenta. Ngidang don kam ya ki IAS, IPS officer hapo kacela. Ong ka kubor nakaseng HYC Women's Wing. West Kasihil District. Hakacing pun kuburom daga kusnam. Tur caprang ya ki langut ki samla katain nong stoin. Ki balapa sabaha haka exam HSSLC bat SSLC mentau senam arjar arpuwe. Kita kilingut kisamla ki bala syapen kuberom. Ki kentup ya kapi Sara Sapi Lengdo na Anderson Higher Secondary School Nongstoin. Kebalayo ya kerdan kebakhandreo haka top 20. Buat kadapi nyokor walang na Anderson Higher Secondary School Nongstoin. Kebalayo ya kerdan kebakat kendai haka top 20. Lembar kasamla Elvi Wanyang kapule ya koma stream. Hapo Anderson Higher Secondary School Upper New Nongstoin. Balayo bandrong hak top jongka top 20 exam HSLC Commerce. Ya kate kejing yalang pen kuburom lapen long hapo ke school Mount Hermon hak kejing don lang ke kong memories nyang lang President HYC Women's Wing Pastor kebalang o Jesus Christ Nongstoin Reverend Bitongni samla lumlang karsimli President HYC West Kasihil District hikmi kikpa jong kita kisamla bat kiwede. I will say with he kum kisamla ba pinakyo syakma namta ba pension be kasenjam ban bu yo blai kum bu kapten kum bu nongela namta jampi nagaleng jong ka SYC Women's Wing ek hoy jase kila ban ai ni jing ai barit kum kata ka barit namta jing sungu japi ndai to sim bagi kmi pa ba blai kila ai ka burong namta jampi ya kejing yai long kisamla hak ni ko bagi yung i bagi yung kuliah kadang nata masan rai yung i kejing syakri jong kisama ke bubun kisama ke jong i lapoi kerdan doktor ke engineer oi ngai kuliah nam ta jong ki rai ngakwa ya ban ai mun sim ban kentu ban ai jong nam ki samla ka kum kan ke juk bamanta bangi dan don kam ya ki IAS officer haga jala ke jong hoi ki politician kibat ya ki kerdan ki baper henrei hak ba khadu kim nang watang ban thokot hap khot ki IAS bana ba teng ida tho daga phareng lagi minister ki jongi kim so thu don ki minister ngimla ban len ne kata ki sisa don ki minister ki bom so thu ya ki tin english hak ba kut ka jingjot ka jai meru ka de hata ki sama naga daw nga ai men sim nga kerpat ki samla le se idon ki ba dan jengmut ki bom ki dan jengmut kum ka taru nga kerpat ki samla IAS, IPS, kadai kekerdan kewahkmat ya ki banep jeping ban syakri nam ta gering projek ya kentulang iki samla nam ta jopi bat ki weiru to sim ya ni bentang la sing ila ban ong ngidon kam ya ki doktor ngidon kam ya ki doktor harai ngidon kam ru ya ki doktor bekerja muslim kumju ru ngidon kam ya ki doktor bekerja dok kum ki IAS ban syakri ya gari projek namar la damdon kini hagawai kasngi ngin saya yang lain kumju ban lain cim dawai kum gini kiba don kami di dokter hak kepada penjadon lagal kasyo ya pi henrai to perkat hangta hi ke don gajing pengat nama PUI bo flur ulam nanti wa poi syakliar jokana